Sini bubagrap already social media wasada boano call kaya bisaka abo kisah clarification ready ne abo chung je question kai mani o jeta Tripura wasap no sikam hinjak abo ti so actually sikam abo sap no hinba halam kukirok no sikam no age nino o sikam hinjak mani narok joto sai mano taupan very common sikam coba narong ni nana dabura song taupan tongke sikam coba tam no hin narok singke borok sai mano u halam kukirok no sikam men taung narok ano sing mano halam kukita mo au kukirok no se tamen mani mijo kukirok no se sikam hinjak mani o Tripura ke halam kuki je hinjak mani rok ke tamo difference main karon ke je sikam rok Tripura ni Maharashtra ni sovereignty no accept khainai rok borok no halam men no je sikam rok Tripura Maharashtra ni sovereignty no accept khainai borok no halam men যেমন 12 halam hinjak 12টা tribe in je sikam rok Tripura Maharashtra ni andaro o phaya borok no inke kuki no obono difference o halam kuki hen mani so oro sikam coba ini abole very common till recent time sob semua jeng kenal sikam coba tam ni bagai cerai rok tuya rok umpan sikam coba tudi dakti engyake abona ini sikriwe turumani ba abo coba usikam rok inke jeng coba ni borok ini seni jago borok ni Carizias sob semua coba o thina ni kiria Carizias people sini sikam kok ba inke ral no ral mi ral lo sob semua mane coba o tong nai bro inke narok ni dabura narok ni o para je hogra tong nai rok no dabura dabur chu rok no narok singman phung ai sri nyake sanja o ongdrop rok inke coba rok ongo ini inke samoy rok borok sob samoy sotor ko ketong mane sikam coba sikam rok pai attack kai nai abo mane sikam this Pharisee tribe Pharisee in nani taisa derogatory hinai hinjagano these brave people, these courageous people who were always clean, sob semoy borok tam coba wotong, abo borok nono sikam hinjak mani. To narok sai manu sikam coba, it is nothing new. Don no mani koni somo ini simino, rai kecak, rai kosom rok abo pro, Battle of Tlangsi, no, Battle of Thanasi, no, Battle of Tlangsi. Aroba rai kecak bahai ke aro mecem kasih kamrok na mecemai abo victory ngai phai mani engke donno mani ko bofroni ba 1400 aproni simi se sikam coba mention till recently chini da burarok ba sikam coba ni kok so engke sikam coba sikam this is very much part of history of Tripura. Abo kep no chikon kaina ni bagay ya kep no abo tolak klaina ni bagay ya. Jung sai mano UPSC rok pan SSC rok pan payo headhunters singke sap no hit Nagas headhunters. Borok proud se feel kayo jung headhunters ini. Tai jini mizo rok lusai hinjago. Lusai mane tamo lu inke bokrok sai man me tan mani. Inke headhunters in mani kok se lusai inke lusai word no borok kunudin derogatory hinai saya ble inke jeng je wanje rong no wansa hin mani abo derogatory ba wansa ba wansa no inke sikam word this is proper noun abo ekta noun so ro derogatory hinai boi feel kai mani ang aboya ang nije rangkol jeng halam community ni Tripura wo so halam community o payo halam kuki community so abo ang nije se I feel board recruitment board ni chairman ngai ang nije saksang no sikam in nani ang kuno lachi
I feel proud. Yes, we are from Ralmi. We call ourselves Ralmi. Ralmi means Chobani Borok. Norok oro ang kisah sana ni muncungo. O norok sai mano tamin mani. O chini rangkol rok history o Maharaj Danno Manik ko somoy ni Simino rangkol ini poriskar ke ullek kayo. Kintu tini porjanto chini population Tripura o 4-5 হাজার seko. Hoito जों सब समय चबाओ तंग मानी अब एकटा कारण नंग मानो चिनी पपुलेशन बांग्या सो 1400 सिमी चिनी इतिहास माने रासमालाओ जुदी रांखल उल्लेख तंके तिनी पान रांखल नि पपुलेशन 5000 से अंको इने बुई अनोसिनके तामनि बागै उंगमान मे बी 14 रासमाला ले रांखल रोक सुइजबले इनके औ रासमालाओ रांखल उल्लेख तंके बसरो 10 জন फान बारिके 1400 नि सिमी ताउ बिसित काखम इनके पपुलेशन टाइप बांगनानि कॉक्से होइतो उच्चबा रक नि बागै राल खाइमानि बागै उच्चबा बोलते निजे बाय उच्चबा अंगो अन्य जात बाय उच्चबा अंगमान कन्स्टेंटली चबा उराल अब नि बागै नो तामिन मानि पपुलेशन ब कम अंखना चिनि तो इनफैक्ट सिकाम जों बुजि मानि इनके जे सब समय चबाओ तंगनाय करेजियस पीपल राल बरक हिनमानि से अब केबनो कुनो तला खाइना निया जुदि नरक साके derogatory देबा नागाराव न हेड हंटर सिनमानि derogatory इनफैक्ट आं खाखाओ चिनी हालाम कुकी कम्युनिटी रो we should feel proud होइतो सिकाम हिनै अब चिनी देबबर्मा चिनी जमातिया चिनी रियांग रो सिकाम चबा सिकाम रोग नो किरिवै सिकाम हिनमानि माने एकटा फियर फैक्टर हाय जमो किरिमानि हाय इनके so it is something to feel proud that we are courageous people who are always tamin mani coba otong naik coba ni borok injak mani se so I think nothing derogatory dai judise oro mane wansuk mane alada wansugoi negative norok judin negative wansuk mani no angles asinai norok judi bekachikon bai wansuk mani ke jeng nakar sano but abo keb no cikon kaina ni bagai ya keb no opoman kaina ni bagai ya jeng jeta history sikam coba is a part of Tripura history norok ni dadu dabura somnop singoi clear ke norok sinai about since ang rangkol abon ni bagai chini rangkol ni somonde ang kisah since rasmalarok ang saka of course chini sikam rok halam kuki we are not different protom ang samanya Maharashno Tripura Maharashno Mizorok tinipan Aizol no Rengpui no Rengpui ram no Rengpui means Maharaja ni ha inke jeng je Maharaja Tripura ni raja rok no raja omuk hinai saya jeng jemon Raja Bir Bikram hinai saya jeng raja rok no tamin Maharaja Bir Bikram se Maharaja tar mane tamu Rengpui mane kotor je Maharaja ni odino je sikam Maharaja ni odino phainai ro borok no halam ino je sikam Maharaja ni odin phairo borok no inke kuki injak so chini option je halam kuki in mani both the option it is right halam kuki so asuk no norong ni tai sing thai de he it is abo itihas ni Tripura itihas angsa kable sikam coba Tripura itihas ni ekta ongso sikam inoi boino kebno chikon khaina ni bagai ya abo je siano kon sitong situng itihas no situng in manise sikam chining ke ral no ral mi ral khainai rok mane ral mane coba ni borok hin manise Joban bisimpan sikam nongkai sobse soba kotor. Yes. Edeba. Joto daphan bisinte joto community ni bisinte. Yes. Coba khainai sob semoy. Especially chini rangkol rong nongke Maharaj song chino ral ma isap chino. Maharaj ni juddo rok khai pro rok pan ching
যিনি রাংখল রক নইকে প্রথম স্তরতন মানে বসকাং সবচেয়ে বসকাং থাংনাই ইনকে যিনি ও রাংখল রক আবনো রাল মাইসাক মানে সবচেয়ে বসকাং তংনাই হয়তো বরফ একটা কারণ ওখানে যিনি পপুলেশন কম উংমানি so অবশ্যই Carizias Sikam inke kunuya it is a synonym of Carizias saos kenang borok coba ni borok hitmanis which in fact ani halam kuki brothers rock they should feel proud to call themselves Sikam instead of just taking it as negative. The Nagas feel proud when someone calls them headhunter. The Lusais, the Mizos, who are known as Lusais. Lusais means, Lu means head, Sai means chopping. So Lusais, they don't consider the term Lusai as derogatory. So my Halam Kuki brothers, I think there is nothing to consider it derogatory. It should be. We are very much part of Tripura history. Since 1400, it is recorded the Sikams were in this land of Tripura. So we should feel proud. It is very much part of our Tripura history. So thank you.